Ki te rohe o te whānau Āpanui, kua raru nui te huarahi matua me te takiwā o Maio ia para whenua mea. Whai muri ho i te kaha heke mai o te ua i ngarangi whakatānei. I nei kua huri te iwi kāinga ki te mahitahi, kia ora noa i te takiwā me ona tāngata o roto. Ka hore he mutunga mai o te wai, koe nei te ara puta wai o Waio Ira. He piki te aho mai nei na ētahi o te iwi kāinga o Maio. Kei te aukati ngā wai i mua te Waio Ira, kei reira te nui ngō te wai. I raro i tēnā, he nui te wai anō i raro na, anaka i te wai whati wēna, ana, ka tere mai te wai kia mātou ma ana, ka tukuna atu te whenua ki te moana. Ko tēnā tō tātou tino raru konei. Ka hore a Deni hauia i te ohorere ka pēnei rawa te raru o tō rātou whenua, ngā rori me ngā arahanga, i nā te kaha heke o te ua i roto i ngā marama kua hipa. Te arawhata tuatahi i rungi i te awa o Waio Ira, ko tēnā te tuatahi, te whenua ko tukuna atu te wai ki te moana. Ko te arawhata i o Maio, i mua i te tō, ana ko tukuna atu tēnā ki te moana nui akiwa. Ko te āwangawanga o ētahi o te hau kāinga, kua aukati hia a rātou ara whiwhi wai ki o rātou kāinga, kei te manaaki rātou i a rātou anō. Ko puta mai tēnei āhuatanga o te eki ana o te aroha, o te manaaki, o te tautoko. I mua i tēnei, ko te tangata mo te tangata. I ai ki te kaunihera ārohe o Pōtiki, kei te tatari rātou kia whakawātea hia te rori matua ki te tai rāwhiti. Kātahi ka tīmata ngā mahi whakapaipai i ngā rori me ngā awa o tua whenua. We flew a bit of food and stuff in by helicopters. I think the road's now open to light vehicles. We've got to pray that it stops raining, but we've got our fingers crossed that we can sort of get a bit of a decent go at it, because every time it rains it just messes it up more. He ahuatanga tēnei e kore whakatika hia i roto i te wāpoto me te tumanako nui o te iwi kāinga, ka Mao, te ua, Irina Smith, te karere.